Seumur hidup saya keliling-keliling ke sekolah, ke kampus ceramah, baru di sini saya temukan kepala sekolah ikut mukul-mukul beduk. Tepuk tangan untuk beliau. Kalaulah tidak membaur tak mungkin itu terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asraka badru alaina, waqafa minhul buduru, mithla husnika ra'aina, qattu ya wajha sururi. Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Salawatullah alaika. Anta samsun, anta nurun, anta fi qawli, anta misbahu salim, anta misbahu salam. Nabi salam Alaika ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Salawatullah alaika. ya Habibi ya Muhammad, ya Muayyad ya Mumaddan, ya Amin Qiblatain, ya Imam Qiblatain. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon duduk kembali.